Assalamualaikum Soibku. Ketemu lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda perang. Diturunkan di kota Mekah. Ayatnya ada 11. Yuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala zalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sila ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Shadaqallahul azim.